салом дӯстон, дар ҷаҳони имрӯза технология бо суръати кайҳонӣ рушд мекунад. Аз ин хотир рақамикунонии низоми фаъолияти ин ва ё он соҳа ба рушди он такони ҷиддӣ мебахшад ва зарурии арзёбӣ мегардад. имрӯзҳо дар Тоҷикистон муассисаҳои молиявӣ ва бонкҳое ҳастанд, ки кӯшиш доранд низомашонро рақамӣ гардонанд ва яке аз чунин бонкҳо имрӯз бонки Эсхата мебошад ва мо имрӯз суҳбате дорем бо сардори департаменти тиҷорати рақамии бонки Эсхата Саидулло хоҷа Насуллоев. Салом, хуш омадед ва кӯшиш мекунем, ки паҳлӯҳои нуравшани ин соҳаро барои шумо ифшо намуда бошем. хуб, барои аввал мехостам дар хусуси тиҷорати рақамии бонк каме маълумот медодед, зеро вақте бонки Эсхата таъсис ёфт, касе дар хусуси технология рақамӣ намедонист ва ё маълумоти доштаашон ба қадри кофӣ ҳам набуд. ва агар имрӯз ба хориҷи кишвар назар кунем, мебинем, ки бонкҳо бидуни офисҳои анъанавӣ фаъолият мекунанд, танҳо бо истифода аз робитаи мустақим бо мизоҷон. ва мегуфтед, ки имрӯз ин таҷриба дар бонки Эсхата то чӣ андоза ба роҳ монда шудааст ва умуман ҷараёни кор дар Эсхата чӣ гуна сурат мегирад? То соли 2014 сол бонки Эсхата нуқтаҳои хизматрасонии худро барои аҳолӣ зиёд мекард. он солҳо аллакай аён буд, ки нуқтаҳои хизматрасонӣ масалан дар Аврупо тамоюли камшавӣ доранд. ҳамин тамоюл дар Федератсияи Россия бошад аз соли 2013 оғоз гардидааст. дар бонки Эсхата бошад ин раванд аз соли 2017 сол пеш гирифта шудааст ва аз гуфтан мумкин аст, ки аз соли 2017 сол барои мо аён буд, ки мо бояд хизматрасониҳои бонкингро, бонки мобилиро пешкашӣ мизоҷон кунем. албатта ин маънои онро надорад, ки бо гузашти вақт офисҳои хизматрасонӣ умуман гум мешаванд. масалан дар Амрико агар бинем, то ҳол офисҳои хизматрасонӣ ҳастанд ва он одамоне ҳастанд, ки то ҳол чекҳои бонкӣ истифода мекунанд. аз ин рӯ бонки Эсхата низ офисҳои хизматрасонӣ ва ё нуқтаҳои хизматрасонии худро доимо барои мизоҷонаш боз нигоҳ медорад. хуб, рақамикунонӣ пурра дар Эсхата аз кадом сол иқдом гирифта шуд ва зарурати ниҳоии он дар чӣ буд? умуман рақамикунонӣ дар бонки Эсхата аз оғози фаъолияташ гуфтан мумкин аст, ки буд, вале дар сатҳи на он қадар баланд қарор дошт. масалан соли 2013 сол аллакай бонки Эсхата барои мизоҷони худ ҳам бонкинги мобилӣ ва ҳам интернет бонкро пешкаш карда буд. лекин аз сабаби он ки ин барнома аз хориҷи кишвар харидорӣ карда шуда буд, тӯли 4-5 соли фаъолияташ, яъне дастрас буданаш ба мизоҷон, ягон тағйироти куллӣ ба ин барнома ворид карда нашуд. вақте ки соли 2017 мо назар кардем ба он бонкинги мобилӣ, ки дар мо буд, барои мо аён гашт, ки каме кӯҳна шудааст ва ба хулоса омадем, ки ин тарзи корбарӣ нодуруст аст ва ба роҳбарияти бонк пешниҳод дода шуд, ки биёед як тими алоҳидаро ташкил медиҳем ва ба ин тим, ки аз 8-10 нафар кормандон иборат аст, вазифа мегузорем, ки як бонкинги мобилӣ ҳамёни электрониро коркард кунанд. ин иқдом аз тарафи роҳбария дастгирӣ ёфт ва соли 2018 сол аллакай ин тим тӯли 7 моҳ ин барномаро коркард карданд ва пешкашӣ мизоҷон карданд. аз тарафи ҳам кормандон, ҳам мизоҷон мусбӣ пазирифта шуд. яъне натиҷаи хуб нишон додед, ки аз ҷониби мизоҷон хуш пазирифта шуд. натиҷаи хуб нишон дод ва ин таҷриба нишон дод, ки мо худамон метавонем аз ӯҳдаи чунин лоиҳаҳо бароем. барномарезиро, дизайни онро, UX, UI, интерфейсҳои онро худамо
کاربری کرده توانیم و این تجربه خوب بود. این تجربه از طرف راهبری دستگیری کرده شد که باید این تجربه دوام داده شود. رسما سال 2022 سال بانک اسخاته با تشکیل نمودن دپارتمنت تجارت رقمی کنونی رسمی خود را آغاز کرده است. عین حال در دپارتمنت تجارت رقمی لایحه‌های زیاد پیش برده می شود. این هم باشد اسخات آنلاین، این هم باشد اسخات بیزنس برای شخصانی حقوقی، اسخات مرچنت و دیگر لایحه‌های پیش برده می شوند. شما گفتید که این تیم از متخصصان جوان تشکیل کرده شد و شما نمی ترسیدید که موفق نمی شوید و به شما باوری نخواهند داشت و از این ترس چگونه برآمده توانستید؟ درست وقتی که تیم رو تشکیل کردیم، اعضایان تیم رو ما از بیرون از داخل بانک نه از بیرون جلب نبودیم و به این تیم حتی همکارانمون گوییم باوری نداشتند که از عهده چنین کار میبرند و این برعکس همین تیم رو متحد کرد. برعکس حرکتشون رو دوچند کرد که آنها گفتند که ما میتوانیم و حرکت میکنیم که همین کار رو با موفقیت به اتمام رسانیم و سزاوار باوری باشید. بله. تشکر زیاد. تا جای به ما معلوم است برنامه اسخات آنلاین اگر خطا نکنم این پیش از همه یک همیانی موبیلی می باشد و بگویید که فرق این همیان از دیگر همیان‌های موبیلی که امروز در تاجیکستان هستند در چی است و طریق آن کدام خدمت رسانی‌ها دسترس می باشند؟ اسخات آنلاین امروز چخیلی که شما قاید کردید نه فقط همیانی موبیلی بلکه هم همیانی موبیلی و هم بانکینگی موبیلی. فرقیتی این در آن است که همیانی موبیلی وقتی که شما آن را نصب می‌نمایید شما میتوانید آن را همچون همیانی موبیلی استفاده برید. وقتی که شما صاحب کارت و یا صورت حساب می‌گشایید در بانک این مبادل می‌شود به بانکینگی موبیلی. عین حال با اسخات آنلاین شما میتوانید صورت حساب و کارت‌های خود را اداره کنید. گرفتن قرض، گشادن صورت حساب‌های پس‌اندازی، زیاده از 200 نمود پرداخت‌ها را اجرا نمایید. در نقطه‌های سودای خدمت‌رسانی به واسطه با QR نیز پرداخت نمایید که عین حال شماره آنها زیاده از 10,000 نقطه را در بر می‌گیرد. امروز ایجایل در اسخات به راه مانده شده است و عموماً فرق آن از فرمت انانوی کار در چی است و برتریت‌های آن را شما در چی می‌بینید؟ من ایجایل اسکرام گفته این یک اینسترومنتی که برای اداره کنی لایحه‌ها پیش بینی شده است آن را میگویند. اگر به تاریخی پیداشویش نظر کنیم و به سوال خود جوابی کافی گرفتن ما ممکن است. تاریخی پیداشوی من ایجایل سالهای 90 رو در بر میگیرد وقتی که در آمریکا یک لایحه کلونی پیش بینی میکنند که این لایحه مهلت اجرایش 3 سال میباشد و برنامه ریزی رو در سمت فرودگاه‌ها به نظر میگیرد. زیاده از 500 میلیون دلار آمریکا به این سمت به این لایحه پیش بینی میکنند. وقتی که 3 سال میگذرد و بودجه به آخر میرسد ایام میگردد که بودجه‌ای که پیش بینی کرده بودند کافی نیست. میگویند خیلی باز یک 50-100 میلیون دیگر باید که علاوه کنیم. علاوه میکنند با 1 سال 2 سال دیگر دوام میدهد. وقتی که کارها به اتمام میرسند میبینند که آنچه که آنها ساختند الکی به طلبات زمانه به طلبات بازار جوابگو نیست. تشکیل کنندگان لایحه مذکور به خلاصه میگویند که
بیایید کمتری دیگر مبلغ جدا میکنیم و معین میکنیم که برای چی در این سمت کامیاب نشدیم. گروه متخصصان رو جمع میکنن. این متخصصان تحلیل میکنند که برای چی سبب‌های اساسی همین کامیاب نشدن این لایحه در چی است. وقتی که تحلیل میکنن همین ایجل تولید می‌یابد. ایجل پیش بینی میکند که خیلی که گفتم ایجل این برای اداره کنی لایحه ها خطاگی‌های اساسی که در آن لایحه پیش بینی شده بود این در مورد کلان به نقشه‌گیری لایحه ایجل پیش بینی می‌نماید که هر یک لایحه باید که تقسیم کرده شود به یک هفته نه دو هفته نه مهلت اسپرینت ها میگویند و اسپرینت ها جدا کرده شود و وقتی که شما کم و تیز به میزاجان نوگانی ها رو پیشکش کرده میستید شما هیچگاه گفته نمیتوانید که بازار دیگرگون شد و ما باید یعنی شما هم قدمی هم پیشروی میشید. درست در بانک اسحات ایجل از سال 2017 سال آغاز گردید با تیمی که در بارش گفته دادم با این تیم آغاز گردید تا این دم همه لایحه هایی که در دپارتمنت تجارتی رقمی پیش بینی شدند همه آنها با استفاده از این متدولوژی گوییم برای مانده شده است. امروز در جهان بانک‌های قدرتمندی هستند که با آنها نگاه کرده شخص با خودش خلاصه میکند که از آنها دیده نوگانی یا با آنها برابر شدن نمیتوانند یا نوگانی جاری کردن نمیتوانند. درباره نوگانی پرسیدم یگان نوگانی که خود شما جاری کرده باشید. عموما به روی خط عملیات‌های بانکی نظر کنیم. روی خط عملیات‌های بانکی خواه در تاجیکستان خواه در دیگر دولت‌ها همانندند. لیکن طرز پیشکشی آنها به میزاجان فرقیت میکند و یا در رفت خدمت رسانی ما میتوانیم تکنولوژی های زمانوی رو استفاده کرده آن رو با طرز دیگر پیشکش نماییم. مثال عادی تیم اسحات آنلاین برای تقویم سال 2022 تکنولوژی AR میگویند برنامه بانک موبیلی اسحات آنلاین رو وقتی که شما میکشید و به تقویم بانک اسحات کامرای آن رو روانه میکنید اون رسمی که در تقویم هست اون زنده میشود و این محض و این محض الیمنت هایی که هر یک تشکیلات و بانک میتواند با این چنین الیمنت ها برنامه بانکینگ موبیلی خود رو برای میزاجانش برای استفاده برندگانش بهتر کند. از روی مشاهده ها کارمندان و یا نفرانی که به خدمت رسانی های بانکی سر و کار دارند از آموزش های پیوسته ایجل میگذرند و نه در همه مورد سطح ملکه و یا دانش این گونه کارمندان برابر است و این به جریان کار خلل رسانیده نمیتواند و عموما بگوید که چطور می شود که کار چند نفر متخصص را در یک گروه گیر آورد تا آنها در رفت کار با دانش و ملکه داشتهشان به همدیگر خلل نرسانند و جریان کار عموما خللدار نسازند. در هر یک رویه و لایحه ما گروهی مخصوص رو جدا کرده ایم که در آن مثلا هم برنامه ریزان هم دیزاینران هم انالیتیک ها و هم پروداکت اونر اشتراک میکنند و اینها یکدیگر رو خیلی که میگویند پر میکنند و وقتی که این تیم این گروه یک وظیفه رو به ذمه خود میگیرد آنها برای اجرایش این وظیفه یا لایحه گوییم سرجمانه یک جایه حرکت میکنند که همین رو به آخر رسانند و وقتی که یکی از آنها کمی دانشش کافی نیست این یا اون مسئله دیگر اعضایان تیم برعکس یاردم میدهند که سطح اعضای تیم آنها نیز بلند شود. بسیار خوب. امروز اینوواسیا و اینوواسیا کنونی
ин мафҳум бештар ба гӯш мерасад ва ин инноватсиякунонӣ аз нигоҳи шумо чист ва зарурати он имрӯзҳо дар ҷаҳони муосир, дар ҷаҳони технология дар чи аст? мафҳум хело васеъ аст, лекин вақте ки мо дар бораи инноватсиякунонӣ сухан мекунем, дар ин ҷо бояд ба назар гирифта шавад ки ғайр аз ихтироъ кардани молу маҳсулотҳои нав, ғайр аз ихтироъ кардани тарзи пешкаши онҳо, мо бояд ба назар гирем ки маконе ки дар он ҷо инноватсия тавлид меёбад низ аҳамияти калон дорад. Барои чӣ? Барои он ки хеле ки мебинем масалан ширкатҳои Google, Facebook, Amazon барои кормандон як маконе ташкил кардаанд ки дар ин макон онҳо метавонанд ҳатто аъзоёни оилаи худро биёранд. Ва ё AZ Plus хеле ки мебинем ин офиси шумо ташкил кардед, ин ба фикри ман ҳар рӯз ба бошандагони ин AZ Plus як илҳом мебахшад ки як мақолаҳои шавқоварро нависанд ва пешкаши шунавандагону бинандагон кунанд. Инноватсияҳоро мутахассисон мекунанд. Вақте ки шумо барои мутахассисон макони илҳомбахш фаро меоред, албатта ин ширкате ки ва ё ташкилоте ки ҳамин маконро омода кардааст, хоҳ нохоҳ ба ширкате ва ё ташкилоте ки инноватсионӣ мебошад табдил меёбад. чун шумо дар бораи ворид намудани тағйиротҳо гуфтед, имрӯзҳо роҳбарони бисёре аз ширкатҳо ба он назаранд ки ворид намудани тағйирот ба пешрафти ҳамон ширкат ё муассисаи доштаашон мусоидат мекунад. Масалан, агар Амазонро барои мисол биёрем, дар як рӯз то 10,000 тағйиротҳои нав дар системаи кори худ ворид мекунад ва шумо мегуфтед ки вориднамоии тағйиротҳо ба системаи кори эсхата чӣ гуна аст ва дар як рӯз ё дар як ҳафта то чанд тағйирот шумо илова ё ворид менамоед ва пешкаши мизоҷони бонк мегарданд? Раиси раёсати Сбербанк Герман Оскарович Греф мегӯяд ки мо соли 2016 сол 40,000 тағйиротҳоро дар низоми худ ворид кардем. Вақте ки мо ба дигар бонкҳо назар мекунем, мо пешқадамем. Лекин вақте ки мо ба ширкатҳои Amazon, Facebook назар мекунем, мо ақиб монда истодем. Барои чӣ? Барои он ки онҳо дар як рӯз хеле ки шумо гуфтед 10,000 тағйиротҳоро ворид мекунанд. Умуман тағйирот воридкунӣ ин аз он шаҳодат медиҳад ки шумо ҳамеша мизоҷони худро гӯш мекунед, шумо ҳамеша талаботи онҳоро ба инобат мегиред. талаботи онҳоро ба инобат гирифта пеш ворид менамоед. Тағйирот воридкунӣ ҳам барои мизоҷон ва ҳам барои ширкат нишондиҳандаи хуб аст. Вақте ки мо байни ташкилотҳоро байни худ муқоиса мекунем, ҳамон ташкилоте ки тез-тезу ва зиёд тағйиротҳо ворид мекунад, рақобатпазир мебошад нисбат ба он ташкилоте ки ин корро камтар мекунад. хуб, нақшаҳои минбаъдаи кори шумо чӣ аст ва дар самти пурра ба низоми рақамӣ гузаштани бонки эсхата боз кадом иқдомҳоро рӯи даст гирифтанӣ ва кадом корҳоро иҷро карданед? Қуллаи ниҳоӣ надорад ин раванд. Ин протсесс доимист ва ин протсессҳо беохир. Лекин бояд гуфт ки технологияҳо бисёр ҳам тараққӣ карда истодаанд. Агар дар ояндаи наздик гӯем, агар ин масалан бо овоз идора кардани суратҳисоби худ. Ҳозира нақшаҳои мо асосан алоқаманд бо пешкаши хизматрасониҳое ки айни ҳол шумо масалан танҳо дар офис карда метавонед, дар нуқтаҳои хизматрасонии бонкӣ. Инро ба пуррагӣ мо бояд ба бонкинги мобилӣ ворид намоем. Мақсади асосӣ ин аст ки ба истифодабарандагон, ба мизоҷони мо зарур наояд ки ба офис ва ё нуқтаҳои хизматрасонии бонк муроҷиат намоянд. Ин аст яке аз ҳадафҳои асосӣ ва наздиктарини мо. Вақте ки ба ин мақсадҳо мерасем,
оянда чӣ хеле ки гуфтам дигар технологияҳоро пеш мегзорем. ман пешниҳод дорам ки биёед аз доираи кори камтар берун рафта дар бораи шумо ё дар бораи оилаатон суҳбат кунед. хуб, дар бораи оилаатон каме ба мо бигӯед. ман оиладор, соҳиби 4 фарзанд, худро дар оила хушбахт ҳис мекунам. шумо чӣ тавр ба барномасозӣ омадед ва қабл аз кор дар эсхата боз ба кадом корҳо машғул будед? аз оғози фаъолияти кории худ дар бонки эсхата ман шуғли худро на фақат дар он процессҳое ки ҳаррӯза такрор меёбанд равона мекардам, баръакс ҳаракат мекардам ки ба он процессҳое ки дар он вақтҳо ҷорӣ буданд бо назари дигар нигоҳ кунам. ин чиз маро водор кард ки ва ин чиз ба ман як илҳом бахшид ки мо технологияҳои нав, хизматрасониҳои навро пешкашӣ мизоҷон кунем. масалан соли 2010 сол мо пешкаш кардем ки масалан низоми интиқоли маблағи сониеро пешкашӣ мизоҷон кунем. ин низом он солҳо хело писанди мизоҷон омада буд. хуб, аз он ки фаъолиятатонро қариб ки дар тамоми бахшҳои бонк месанҷед, ин хастакунанда ё дилгиркунанда нест барои шумо? шумо аз кор хаста намешавед? ман фикр мекунам ки ин баръакс фаъолияти кориро шавқовартар мекунад вақте ки шумо бо ҳар як равияҳое ки дар бонк ҳаст шинос мешавед, аз дохилаш мебинед ки аз кадом корҳо иборат аст ва ин чиз баръакс шавқовартар аст. хуб, боз кадом корҳоро иҷро кардан мехоҳед берун аз фаъолияти корӣ ва хоби шумо чист? албатта барои муваффақ шудан дар фаъолияти корӣ чӣ хеле ки мегӯянд варзиш ин гарави саломатист. аз ин лиҳоз мо бо тими худ, бо ҳамкорони худ бо варзиши футбол машғулем, теннис ва дигар. кадом дастаи футболро бисёртар мухлисӣ мекунед ва бозиҳои онро тамошо умуман ман як шахсе ки худ бозӣ карданро дӯст медорам, лекин тамошои футболро на он қадар. хуб, барои мутахассиси хуби соҳаи худ шудан шумо чӣ маслиҳат дода метавонед? масалан 3 ё 5 қадаме барои тамошобинони мо бигӯед ки тавонанд то як мутахассиси хуб дар соҳаи худ бошанд, на танҳо соҳаи бонк, балки тамоми соҳаҳое ки фаъолияти инсонӣ дар онҳо аст. дониш гирифтан, бо компютер шинос шудан ва албатта як тимеро барои худ дарёфт намуд ки бо ин тим дар якҷоя рафта тавонистанд. ташаккури зиёд барои шумо, барои бисёр як суҳбати пурмуҳтаво ва мо аз суҳбат бо шумо бисёр хушҳол ҳам шудем. раҳмат ба шумо Лайла.